yingisa mango ya pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya tokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Eka mabindzu lawa ya nga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 072 970 7053 kumbe u tirhisa nambara 060 3848 075. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Usare
Mfundisi yalo le ku washeni ka channel ya G1 Soli Makamu ka Facebook wani kuma DJ Mfundisi Xikwembu isha Mike para mani yo way Repair na kum amkela nkombelo tsenela nyana len ilega G1 Soli ilega G1 Soli Makamu channel lenga number 1 misava hinkwai yokumtisela swilo swa ximo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa ximo xa le henhla. Muito obrigado, meus irmãos. Muito aperto on commission 92.10. Gravamos esse serviço roto na linha do fica de pão, bufa, for African Creative Spirit, so calma tabula. Mingo G1 wa mina. Lowa nhloko wa mina. Vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store YouTube, iTunes na Spotify hi famba na minkarhi. Loko niko Soli Makamu mungu ahe. Nuku koti G1 mungu leke. Repair na kum amkela hilega G1 Soli Makamu channel lenga number 1 misava hinkwai kumtisela swilo leswi nga swa ximo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa ximo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hina mhluri xeweta vayingiseri na amkela na kumxeweta riperile eka G1 Soli Makamu channel vayingiseri ni fikile yeah so kona kwala emhluri loko hi gcina ka episode 2 a hi gcini la u nga vulavula hi timhaka ta ku se u fikini eve u ri ka Mafenya Brothers then ni vutisa hi timhaka ta ku stiva ku camera a yi honokeriwi ena yiviwi ya honokeriwa mara a yiviwi leswa swa ku na ku khoma script na ku tiva ku hinkwaswo leswi nga koka acting u fika u swi dyondza njhani loko ni tsundzuka mina a ni va na nkarhi wo va fika va ni cheka va ni ringeta ku ri no mesa loyi a nga swi kota na so leswi vulaka hi nkarhi wolowo a ni nga swi tivi ku loko swi ri wrong hi loko swi te yini na loko swi ri right hi loko swi te yini so ni fika ni yingisela ni make sure ku ni endla leswi ni byeriwaka swona so ku languta tikhamera a na ha ri sure ku mara ni sure ku ni nga ni byeliwini ku tikhamera a yi langutiwi ni sure cause a ni ta va ni yi langutini a na ha ri ntsongo se a ni vangi na probleme se mhaka leyi a ni ri na problem ngopfu ka yona a ku ri mhaka yo a na ha ri ntsongo so ku vulavula swi fa swi vona ku lumalumeka exikarhi na xirimi nyana so but then script loko va ni byela ku ni fanele ni endla leswiwani a ni nga hupi a ni nge se tshama ni hupa a ku ri sign ya ku loko fika ka grade 12 u ta va na A ya maths na science info loko se mi ta va mi sungule ku acta okay ni rhanga ni vutisa lexiwani u ngheni ka volume 2 ti-movie ta Mafenya Brothers i 12 swi komba ku volume 1 a wu kona i 1 u le ka letin'wana ta 11 ku na leyi u nga ri kona and hi if yes a na ha ri sure yi ko yin'we leyi ni nga ri ka yona I think it was part 5 if not 4 a na ha ri sure mara I think ka 5 na 4 a na ha ri sure ku na leyi nga actiwa a ni nga ri i 4 because ntsundzuka ku 5 hi liya ya ku Fred Baro wa fika wa ku ba u kha u fambisa xi wa tikole yes so ku nge 5 so yi ko yin'we leyi a ni nga ri kona ka yona okay u vona nga ku incina xi endla ku tshama kho laveka ka le data 10 u nga ka tona ni vona kona ka vuloyi mona eka vuloyi mona ni kona a wu chava a na swi tsundzuki ku ri okay I think vuloyi mona loko ku endliwa part 1 ku rhange ku endliwa a na ha ri sure ku na xitori xin'wana xi nga endliwa beside vuloyi i mona a xi ri na reality nyana a xikarhi a na xi tsundzuki hi xi mara xi na a na xi tsundzuki ku hi xi so a hi tshika ne so loko ni tsundzuka kahle i nga ri loko ku actiwa ku ni actika part 2 so and then from there ku vina ku actiwa ka vuloyi mona yi sungulwe mina ni nga ri kona so ni sure ku swi vi because
a yi famba yi kha yi landzelisana so ni sure ku that's why ni nga va ni kona ka liya oh a ku ri band yeah a ku ri band a ku va storyline so na yo okay yeah so u twa ngopfu ncini a xi endla ku tshama u kha u laveka ka leta ta 10 ni vona i nga ri a ni yingisela swinene and a ni nga bayiza ni nga phundleli okay a ni endla xi leswi ni byelaka xona exactly leswaku na n'we mi nga ni yimelela yeah ni sure ku i mhaka ya sweswo and ni fiki ni nga disappoint ka scene ya mina yo sungula leyi ni nga fika ni actor ni nga practiceani yeah okay letin'wana u ti practice because ni qualify ni nga practiceani so unge practice okay emhluri before hi ta hala Makamu ne kuna vanhu vo talo a va ri kona ka Mafenya Brothers in Action 2 va nga vangi ku kona ka Mafenya Brothers in Action 12 munhu kombisa yona ku yo hetelela regardless ya ku reason ta vona ta ku va fambile i yini ne a hi lave ku swi tiva mara for wena i yini lexi xi nga ku tshamisa iko ni enjoy acting too much okay ni enjoy acting too much na ku a ni se tshama ni va na problem loko ni ri na vanhu hinkwavo lava ni actaku na vona a ni na reason yo ni nga famba leyi yi twalaku ku ni why mfane ni famba why u pfumala reason yo u famba i reason ya we yo u tshama exactly mara reason yo why ni pfumala reason yo ni famba i ku na tsakini ku va ni tikuma ni kha ni actor ka Mafenya Brothers okay yeah ainge wo huma ka Mafenya Brothers u nga tsakela ku ya tlanga kwihi a ni ku na leswa swa ku va ku loko u suka ka Shooting Stars u nga tsakela ku ya tlangela team yi ni nga tsakela ku tlanga any short story like the episodes tin'wana tin'wanyana leti mi kumaku tini ni nge laveki ngopfu full time yeah businessman yeah so ni nge na problem loko ko va na opportunity la mi kumaku va lava munhu wo fana na mina or mi kumaku va ta ni kombela ku ri mhaka yo ni nge laveki full time yeah so I won't have a problem with that u dyondzela ni dyondzela engineering na hi tiva ku lunghisa timovha engineering u vula yini kam ni dyondzela industrial engineering okay yeah industrial like local barturi hi hlamuseli hi swi twisisa industrial engineering i engineering leyi integrate ni kombe ku tirhisa Xitsonga okay ni nge tirhisi xilungu cause ni swi twisisi hi xilungu mara nda zama ku swi na for the sake ya yeah exactly so engineering leyi exactly yeah okay engineering leyi hlanganisa ku ani swi tivi the concepts ni nga ku yini hi Xitsonga okay munhu okay engineering leyi hlanganisaka the concepts ta engineering na ta business na ta human factor hi nkarhi wun'we leswi vulaka ku engineering leyi consideraka swin'wana swo tala ngopfu yi ri engineering yi ri yoxe so ku hlamusela ku ya emahlweni ka sweswo ni nga ku engineering leyi yi tirhaka ngopfu hi ti process leti endlaku ti product so industrial engineering yona laha yi fika yi languta a better way leyi ku nga produce the product ku nga spendiwangi mali yo tala so yi languta ngopfu sweswo so
ni nga hlamusela swo tala ngopfu because leyi ni nga hlamusela swo tala ngopfu because leyi because leyi u nga va swo tala u ri na degree ya yo 1. Okay. Yeah, so yona yi hlanganisa swo tala mara yi komisa i ku makakulu ya industrial engineering i ku company fane nga waste. Okay. Yeah, so u nga tirha ku u designela a company product, or maybe u nga tirha ku designela company a plant line, you can be a supply chain manager, a lot of things. Okay, ya fumisa. Nga ta kholela ka so ya mfumeni ko se di sola loko hi xi twa ku ave hi fume ku penga hi endlela ku hi ta hanyeka. Okay, monuku salary ai fumisi. Okay. Ai fumisi mara lexi ni xi tiva ku u nga swi kota ku tisungulela something hi loko yeah, you can start something in ntokoto lowu u kumaka laya, and then loko if you can be able to start that something u ta kota ku fuma. Yeah, a ngeni maketa ku alright. Ntokoto Studios of technology. Nene's Bake and Treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo wa nga twa hi ku bakela ti-cakes, scones, muffins na ti-biscuits hi kumeka eka Mdavula eSalani. Seke hi kumeka eka WhatsApp number ya 081 476 6475. Ndzi te Nene's Bake and Treats, we serve with love. Evisa sweswo amavengeleni na Mambuxu emhloreni i man loyi anga handle ka mina, obvious mina tsakisa ka ko ha ku na bora i man anga fika ku tsakisa ka Mafenya brothers, so swi twa ku hi diliza leti loko ku shutiwa na swinavela ku di nga sali. Hi mhaka ku mi te handle ka n'wina ni nga ku na Cynthia, okay, and then ku va na Chavi, and then ku va na okay, mun information va lava ka nkarhi wa sweswi. Ni kombela ku vula ku mani mhaka yini. Okay, so Cynthia a ndzi tsakisa hi mhaka va n'wi nyike character yin'wanyana a di ri blind ngopfu yona, swi endlanga ku di va di ri the way in real life ma vona. A di sungule di kha di acta hi character la ya ku va na timbilu too much, so di fiki di va na timbilu lero swi ni tsakisa ku ri no timbilu ta misa loyiwani i ta xiyimo xa le henhla. So wa tiva lexi ni nga vuya ni xi experience na loko u ni ku character yo karhi like a nge ku ri wena va ku actisa u ri papa, u gcina u titwa nga ku himpela u papa ne le ka real life ne, se evi u swi practice ne le ka real life u gcina se u hanya vu papa ku ri ku a ku ri character ya wena. So munhu wa timbilu loko a nikiwi role ya timbilu wa swi practice ne ka real life u dina va na timbilu leza lero na timbilu penga sweswi na timbilu penga. All right, so yeah, and then Chavi ayi ntsakisa hi voice ya yona, ayi endla yi va ya munhu un'wanyana a ni swi twisisi ku nda swi vukisa munhu nkulu ya a di ri na role yin'wanyana ya a di ri na character yin'wana ya kahle ngopfu, a yi tsakisa too much. Mara na dyo Chavi loko ni di languta ne loko ni languta timovie leta ta Mafenya brothers a di ri kulu nkarhi luwa sweswi dyitsongo se a ni twisisi ku a ku humelela yini, and voice leya a yi nyanya ku di endla diva taniya, so ya na swi twisisa swinene. I ncini lexi a xi ku borha loko kha ku faneke se ku fika timhaka ta shooting? Swi twa ku exi mara leswi a swi fanele swi nga endliwi ni xoko ku za ni nga swi tsundzuki a swi vangi kona lexi nga ni borha too much. Okay, a swi vangi kona as time went by uvi nawe u ya u kha u wupfa upstairs ne, so u sungula ku ta na the brilliant ideas loko ku kha ku shootiwa ne, ku fana na sen byela lava nga ku voneni, ku fana na loko shootiwa scene liya
ya loko yi le ka Mafenya Brothers in Action 12 ya loko ni famba ndeka ka drum ni kha ni nga voni ndlela a ni nga ringani mina ndeni ka drum because ni nyanka tambi so Mhiza loyi yena anga suggesta ku swi nga va njhani loko ku nghenisiwa munhu ntsongo ande ka drum a kota ku fambisa drum because camera a yi swi voni leswi nga ndeni ka drum vanhu va ta believe ku ngheni mina la andeni ka drum i idea yin'we ku ri ku u tina 1000 wa tona ti ideas ni vula ku vanhu vo tala loko ku shutiwa va ri na to ti ideas and ta kahle swinene mara a va ti vuli hi ku chava i ncini xi ku endla ku u nga chavi ku suggesta something ku munhu ku na leswi mani i ku ni twisisa ku loko hi khe hi actor director a ri yexe a hinkwaswo a nga ta swi kota na swi twisisa ku ntirho wa yena i vele ku director na ku ta na mavonelo ku hi fanele swi endlisa leswiwani mara ni twisisa ku tanihiloko hinkwenu okay ni nga vula ku another thing ni very comfortable loko ni ri ku acting or loko fika nkarhi wo shoot leswi vulaka ku a ni vi na problem loko ni ta na loko se ni fanele ni teriwa hi ideas ni fanele ni ti vula so ni very comfortable and then ni twisisa ku ni nge tshikeli swilo ka director hi ku u ta swi vona hina hi ri na ideas so ta hina ti ta pfuna too much the ideas so hi leswi a ni ri na swona mindini that's why mi kuma ku most of the time a ni tala ku suggesta the ideas emhlori i ncini u nga tshama u xi achieve kumbexana u xi fikelela ne a vuton'wini u swi twa ku lexi i mhaka ku a ni actor loko a nga ri ku actor a swi tava swi nga vangi so mahleketelo okay yeah mahleketelo but so loko mi byela ntiyiso ne a ni munhu loyi ni nga kula too much na titanga ta mina u kule na vakhalabye yeah and ni nge vuli ku sweswo swi and then ni twa ni tsaka ngopfu hi mhaka sweswo vanghana va mina ni vo tala lava va nga vanghana va mina ni kule na vona hi mhaka ku hi dyondzi swin'we xikolo hi tlasi yin'we ma swi twisisa ngopfungopfu lava mi kuma ku hi nga famba swin'we ma swi twisisa mara ni vi munhu lava ku a va kusuhani ngopfu na vanhu lavakulu ma swi twisisa so ku va ni tikume ni ri ka xivandla xa Mafenya Brothers ni fiti ni kota ku va comfortable ku communicate na vanhu lavakulu ma swi twisisa leswi swi nga endla ku ri na mahleketelo ya mina ma va a bit different na vanhu lavan'wanyana ma swi twisisa maanama exactly i ncini leswi u xi twa ku lexani xi lose hi mhaka ku na ni actor loko a ni nga actangi ne a ni ta ni xi kumini yo hayi kuna lexi na yi nga xi luza okay hi fike Makamu vulavula na vona marito ma wena lava u lavaka ku ma siya na vayingiseri va mina vayingiseri a hi va xeri xo sungula lexi ni nga ta xi vula ku na tin'wanyana ti-video mi kuma ku loko ni fika na mina na hina hi langutela channel too much okay so kuna tin'wanyana umuyingiseri wa mina na mina muyingiseri okay so kuna tin'wanyana ti-video loko ni fika mi kuma ku ni ti langutisa vanhu lava nga watcha va tele ku tlula lava nga va swi vitana hi leswiya swo clika laha ka lexiya xo ku like beside ku subscribe ku subscribe yes kuma ku vanhu lava nga watcha va tele ku tlula mara lava nga subscribe number ya kona yi le hansi ma swi twisisa so a hi ve ni khe subscribe loko hi khe hi watcha channel leya ya G1 Soul Makamu channel and another thing lexi endlaku ku swa ndla mi kuma ku van'wanyana va swi lava ku subscribe mara a va swi tivi ku swi endlisa ku yini u fanele u va u logi hi account ka YouTube ka app la YouTube not via Facebook via Facebook u fanele u logi hi account ya Google ka app ya YouTube and then u ko yi nga ta ku pfumelela ku subscribe so I endle timhaka to loko hi watcha tlhela hi subscribe info
ku khensa ka marito ma wena ma ku hi lavela ti-subscribers ne loko u heta hi ta ku thola la ka channel u ta hi sevhela mali as a industrial engineer ya emhluri i khensi ngopfu nkarhi wa wena ne ti-celebrity to tala ti endla swilo swa ku tsakisa vanhu ne va tsaka swinene mara a ti pfumeli ku ya ka vona ti fika ti vulavula history ya tona kumbexani leswi ti nga ku swi endleni currently kumbexani leswi ti nga swa ta swi endla in future so ku va we u ta share matitwele ya wena na vanhu lava u nga va tiviku i swa xiyimo xa le henhla ngopfu u kombeta vanhu lava u nga va tiviku va tiva ku we va tlhela va ku rhandza ku wa va rhandza hambileswi u nga va tiviku so ha khensa swinene i nkarhi wa wena i course ya wena yi dyondzeliwa malembe mangani loko ti ya ni bomba ta hlayelela wa fane ka heti okay mara good a hi pimeni ya vudokodela yi nga 7 years ne hemfo loko hela 7 years u nge se hetisela movha wa ku tsariwa ku home of technology u ngame u faneke a hi xavela movha mehiza loyiwani hi n'wi promote loko a ha ri a university mhluri hi khensi ngopfu nkarhi wa wena okay Tokoto Studios home of technology Phole nisithole mkhegulu wa n'wina wa ka TikTok mina ngutele channel ya G1 Soli Makamu eka Tokoto Studios. Stay tuned. Send me now more. I'll be checking on my past and I grew up. Send me now more. I'll be checking on my past and I grew up. I'll be checking on my past and I grew up. Send me now more. I grew up by myself. I used to stay with Gogo. Mama had no time cause she always not around. Sometimes I feel so down cause I ain't got a dad. Gogo was my mom, I was my own dad. Gogo taught me walk, standing with a dog. Daddy used to pass by, he don't even care. Love fighting fox, simple fool like you say. I grew up so fast, I hustled as a child. My father in school is 2.6. I started selling brain. People never loved us, they never bought a shit. I started selling drugs, business started going, I can't day. I always pay sometimes and I hope I can get more. Never got a call, they still have the jealous, they wanna see me fall. I had to make a plan cause I provide for this family. I don't know what to do, I started doing music. Peace came along, it told me some lies. I remember I was a dumb boy, man. I was a dumb boy, I was dumb as shit. Send me now more. I'll be checking on my past and I grew up. I'll be checking on my past and I grew up. Send me now more. I grew up in the ghetto, I lived in the ghetto, used to eat broad 5 city meter. I used to hustle, I used to fight on my head. Situation good, I never change. I've been lonely since the day one. I got no job, I'm in the work. I got no cope, I had to walk. Smoke low like dripping Joe. Sipping little water, I overdose. Everybody wanna see me, I be checking on my living. I got God and I live it, fucking all that I live in.